Martin Vage Vula agus fáilteamh gan na seisean-sgoile a bheits acinn fat na seachtaine mar fart a cheachtaine na Ghàidhlig. Smis joy, smí Stiùiriche Sheachdain na Ghàidhlig agus nach mí a hit mar gáid a bhí Caldraibh. Stocha, gon gáil sibh bicin míon seachtaine na Ghàidhlig agus mar a héal fisacah dé haun, well, Chan je lawn ach over son a Ghàidhlig a choharachig iad fíoh an dúil. Agus bhí sin a fiachcin rí íomhain na Ghàidhlig a thucuideach tra immer sin coirsneach. Compáirteas le scoilteann Tachraidh agus projectan is Tachraidh. Agus mar sin, bhí me sin Caldraibh a thula san léir híte agus bríomraibh mar na Ghàidhlig. Gus òran ionnsachaidh agus tácha gimar a gá a chloinn. Agus Tachraidh sibh cuideach rí cuideachd na cuideachd Ghàidhlig a seaarling. Nisha, ha chama an nuairteachh againn is seo a chaméirson déanamh céideach an cuirsibh a thulanit ar fallamh nach éimsibh. Chanil féim ag ar penicillin, pens, rút a bí mar sin, chuir sin ula ar fallamh. Bí sin féimach gotá éad an chat agus hítean cáda bhísíomse as ciún sin. Ní sin deachan bhic an drásta agus dearabh go bhfuil an chat a gúpa. Me héit sibh an chat an drásta chuirbh stay inniam na scoile acah agus cón clas as a bhil sibh. Agus mis dulach go súil ar seo hías gohíisiil gus an feic mé cótha an láthair. Ach atsa sibh a cur sin stay, ha mi cín seach nach lig me leis íonsachaidh dé haun an Ghàidhlig ach idhicils nach chailta búlach íonseach sé canan ceilteach a hínse. Bunne í de galop a héin. Bás go bríon phìos me seo gú ar a bheorla as an dúí seo. Ach stoch nach chail fisacah go bhfuil sin cuideach go bríon haun an Canada. Agus ha barach iad 3 fiche sa déich nó 60 míleneach an an alapa go bríon go fiilinte, ciú 10 míleneach an an Canada, agus ha fata bharach ar sin cuideach go hiúnsachaigh, bí na millionan go hiúnsachaigh ar fiúh an dúil, agus nach iangadach sin. Nisha, ha bit le gaich yn cóha ac yn ystau ar an chat. A fel cuideach, Gheàrrloch a stay dras and nach mashin ha choma a bhí nur cuideach. Atsa ha sibh déanamh sin, ní sin bicin bláithí gus ar curcadul. So féidir sin táisceigh leis na corachan againn. Sin dul an gluaset agus an uair sin, ní sin cearcail an bice le ar lábhan. Agus craithigh sin na garstain an againn cuideach gus an fariad blá agus siscead le ar gúilnean chuidir sin suasat agus sias, agus dálcha glúise sin ar cín bhá thuh go tuh, bhá thuh gan tuh agus tí míon léchearcail a dhéanamh lit a cheann mar sin. Déanamh léchearcail agus léchearcail ile, agus an isise chearcail mór. Dóchs go bhfuil sin a ferach in na seaar, agus tí míon na grúaíon againn thuathach. Mar seo, gus an bí sin a ferach an tíis legus deonach. Agus leis na casan agah riamh in a lá. Riamh in a lá. Phìos! Ba shit, ba táir sin. A cha mis múneach ag bhil sin an tíisal gus táiseach. Nisha, Jamie Jo abairt Ghàidhlig ar san cúisin a chuir go dul go cearst. Stácha go bhfuil fisacah go ré lá abairt na Ghàidhlig a hain dearstúd. Agus thuil me go beag a fídhha ún abairt ionnsacha gach lá gus an bí sin díisial ar a hon. Agus stácha go bí sé bheolach ar cuideachd na abairt an seo mar haar go háirí me sé cuideachd go má mór a thuna bhan an clasa 3, ach stácha gaimse han an clasa 2 nó clasa 2 nach bí sibh ar cuideachd na abairt an seo a chluinntinn. Agus stácha sibh ferach cin cí. Uamhasach cí. Go háirí is té lá mór scoile agus má sin cearst. Gútaigh sibh dá go bhfuil sibh Seisean-sgoile chu. Ha mé Seisean-sgoile chu. Agus ha fuiriste sin a chleachcaigh mar sin plid. Hanna mi géirí gem a chluich. Ha mé Seisean-sgoile chu. Ná hanna mi géirí dul amach. Ha mé Seisean-sgoile chu. Ach, ha min dóchas nach chail ginacah
Stiùiriche Sheachdain an dráasta, ach fiach an cleach sibh an apar sin, Stiùiriche Sheachdain òran an dú hain. Mac'Illeathain, na sé gach bliana agus bí fisic in join bhóra seo. Bí cúspar againn san seachcin na Ghàidhlig agus bí sinna clia gach ruta ní sin tron teachcin. An bliana sé cleachcí ionnsachaidh a hain. Agus dé has a ní sin, well, Ghàidhlig. Ha sin na céalcha gom féim sin Ghàidhlig a chleachcaigh gach lá gus nach diachannig sin agus apad cawl vigin sin an Tachraidh. An teachcin sa cuideachd sin bhí sgoilearan Tachraidh a bheits a fiachan i Ghàidhlig a chleachcaigh na beathannan làitheil an an dáin Stiùiriche. Agus an dú tolda sin iad sgoilearan Bhunsgoil Gheàrrloch an an níor-thua na Gaeltach. As an scoil achgasan, ha cuideachd na scoil Tachraidh fílanta an an Ghàidhlig, agus ha cuid éile ann ag nachil ach bican Ghàidhlig ach ha uile go ma iasci. Na chaig sin me na chleachgas at a Ghàidhlig is a scoil achga go làitheil. Hallo a thula duine, dóchas go bhfuil sibh go maith. Ha mén dráasta ann Gheàrrloch gus bríon rí sgoilearan Bhunsgoil Gheàrrloch me na Ghàidhlig agus mar a bhíosa gach chleachcaigh na beathannan làitheil. Chiad. Seo an clasaichean. Sin. Wel, rwy'n trwy'r ac eisiau clicio gema. So, yn dráasta, ha mi colbari mo charichen ure. Jen tenio mo hors? Christina, Melon, Ben, Bella, Finley. Glíomh. Melon, you don't speak any Ghàidhlig, apart from a wee bit, is that right? Yeah, just a wee bit. A wee bit. A cha Ghàidhlig ac nach il? No. Agus Melon, you don't have any Ghàidhlig, but you had a really good idea, didn't you, about Ghàidhlig? Yeah. It was, so I think people that are not in the Gaelic class should learn like more Gaelic. It would be good in the school. Melon, does your class like learning the Gaelic phrase every single week? I'm not sure, but I think most of them, yeah. Good. Do you keep them right? Yeah. Making sure that they like it? Yeah. Agus, dé an napperst a ha acah an teachcin seo as a class? Foot me. An foot me. Agus, dé ha an foot me Ghàidhlig? Can I? Can I? May I? So have you all been practicing how to say that? Oh yeah, we say it instead of like saying it in English, we got to teach her and say it in Gaelic. Oh, Mac'Illeathain. So if you need to go and get anything, you say, an foot me. So if you're going to the toilet, you'd say an foot me Tachraidh. Oh, hyn, ffyd fi ffalg yn Tachraidh, stala fi sy'n gymwyd. Sy'n waf ysaf ma, Melon. Agus hôl o fi gyfo sgoilearan Ghàidhlig achga cuideachd. Beisg yma. Cymrahaim ac yma, Cymrahaim ac yma, Cymrahaim ac yma, ac yma, thadhal. An sa scoil seo, bí scoilearan na Ghàidhlig is a Ghàidhlig agus cuideachd as a bhearba a cha mi smúneach go rééis seo an clas Ghàidhlig. Tú cin gus an féich sin? At ula go maith hang an dráasta, suimid at ag seisean dhéibhichin, tú cin? Gan ma leiscail go le duine, dé has a fi déanamh an dráasta? Dé has a fi déanamh? A se bh clúiche le cáirstain a bhfuil. Dín gema ha seo. Tes ni cúntacha dín clár iad tas ni cúntacha an clár bud it cóig. Má ar it cóig ma hain. Frit na coitar a bheit sa se go dhéanamh. So dú bhaci seo cóig is it ja? Dí. Na.
Bís na bhuta féin Ghàidhlig. Tachraidh. Nach ma a réintir scoilearan Bhunsgoil Gheàrrloch agus tapalibh san sealtain againn mar a bhís a Ghàidhlig na Ghàidhlig. Nach ma has ula a déanamh bacha nach cluinntinn bhuamh agus cuideachd uafsach nach ionnsachaidh na dóin an san bísin ga Ghàidhlig agus féime mi millen a bhla go mór si a ha go ionnsachaidh agus cuideachd a smúnich a bheith uafsach ma rud a gníanamh gachá le abairt. Abairt jo bhíach a ha sin. Agus nach gin féisih cuideach go cháirstain ar a bhórt ag an deireadh go rá ar napairt scríomte iad. Ba gra cleachcí neocailie. Agus mar a thuairs mi sin cúspar na blianasa agus abairt cúspar cúdramach gainn ula. Chleinn sin bh scoilearan ile a marach, agus cuideach chleinn sin mina dóin an sa bíad héin a Ghàidhlig na Ghàidhlig. Hé teacah ar na videoin seo ula éichcin ar an channel YouTube ach stóchanach nóchgad gana heachcin. Achan isise han talmán ar san rutagin ile. Tran teachcin has an dal ionnsachaidh òran cóla an Ghàidhlig, agus síomh se a bheith seo an nuaí Cem cín go bí cuineachh gon dúirt mí nach dat na searlam na dogu a thugal le dúine ile. Agus chaneala go jeffer phìos mar a hééis sinne ar a thunnamh, neostóchan nach ilsibh uas nach misnachal, ha ma agus ha ma gút a bhí a séin. Agus tá leon ula bhí a séin ma ha sin onadach. Agus ar a ha sin ula is a chlas sé jo chora ma haun Ghàidhlig a chleachcach cála. In dú has an dal ionnsachaidh I chiad round dé na hórain a searlam. An nan you even Bàta Smùid. Òran magaríre bh haun. Agus mar sef tuig sin a nachgil smúid. Dé has sin a cíalbachaigh. Éfa macha ma ha fisacah dé haun an smúid. Sin steam neo smoke. Ach Bàta Smùid has sin a cíalbacha go steamboat a haun. Agus nácha go bhí cuideachh eolbachid Bàta ar a bhil the Waverley. sé Bàta Smùid a has sin, agus mar a héil se bheolachid fuidir na teacher an acah sin a chealtain gaibh. Ach an a fachlan uafasach fudasta san an árainn seo. Agus in dú, mar a thuairs mi, has sin dal ionnsachaidh na séiste. Ma ha sibh eolbachid an nachgal smúid, chabhór nach ilsibh ar an pís iad fat a chluinntinn. Ha domar seo, as mise, síomse. So canmh na fachlan seo as mi dhé. Smúid, fach go síomh an bàta. Agus sin a hiad loidhne, ha domar seo. Smúid, fach go síomh an bàta. Fiach a bhí sin. Smúid, fach go síomh an bàta. Ma hén, sin a hiad loidhne. An darna loidhne. Smúid, an bàta smúid. Fiach a bhí sin. Smúid, an bàta smúid. Sin, an darna loidhne. An tres a bhloine, sé nuan ut a haun, rís a chiad bhloine, ha domar seo. Smúid, fach go síomh an bàta. Fiach a bhí sin. Smúid, fach go síomh an bàta. Agus an loine bhíonig. Fach go síomh an bàta smúid. Fiach a bhí sin. Smach go síomh an bàta smúid. Nach il sin furasta. Ha mis a smúnechuig, go bhfuil le furasta. Gon buring ein táisechuig ar a ghail cála dras na héin. Mar sin, séní mis a loine agus futa sibh an loine a hain as ma dhé.
Ha domar seo. Smooch, fach gesíomh an bata. Fiach go sin? Smooch, fach gesíomh an bata. An darna lína isise, mise. Smooch, an bata smooch. Fiach go sin? Smooch, an bata smooch. Ma hain. Agus caiinigh go bhfuil chiad agus an trísamh lína cuideann. Sin hún fachlan agus an hún cheol a hán. Smooch, fach gesíomh an bata. Fiach go sin? Smooch, fach gesíomh an bata. Ma gríireh, agus an lína mi iadh. Fach gesíomh an bata. An bata smooch. Fiach go sin? Fach gesíomh an bata. An bata smooch. Ma gríireh a cháirste. Nisha, am fiach sin sin cóla. Chaile go jitha man isih merach, ha sin ula coma. Sin rutas cydrimiche gym fiach sin ri ar cwt gyhynam o gael choma sa syri. Jiga, hen ega, smooch, fach gesíomh an bata, smooch, an bata smooch, smooch, fach gesíomh an bata, fach gesíomh an bata, an bata smooch. Dechrau sin ffyrista! Agus ma, féim mi atach ag cháirsten, go bhfuil an tárin seo a cóirsta rúm glan. Ach, bige phìos na bear le glósatan. An fiach sin an drásta. Gachúir a chana sin smooch, ha sin dal a dhéanamh seo. Seo cuideachd a bhata. Hí sé bheits na bátaigh smooch, go bhfuil cuideachd móra i'r gach túh, agus hat a tróig tron chuan, agus sinna ha cuideachd bhata le bhí seálaigh. So mar sin gachúir a chana sin smooch, ha sin dal a dhéanamh seo. Agus Jamie gachúir a sin a gra an fach gesíomh an bata, go bhfuil sin a coiad amach an a bhúr. Smooch, agus an nóir sin fach gesíomh an bhata. An fiach sin an drásta. Hun ega. Smooch, fach gesíomh an bata. Smooch, an bata smooch. Smooch, fach gesíomh an bata. Fach gesíomh an bata. An bata smooch. Nach rois het ma! Sfír hallam an dáin sin. Jimin uad ile ach an duras seo. Nas mór, nas céidiche. Istí céhar. Heria, trí céir. Smooch, fach gesíomh an bata. Smooch, an bata smooch. Smooch, fach gesíomh an bata. Fach gesíomh an bata. An bata smooch. Ma garíir bhla duine, sma ar einsibh, agus gachwa bí sin a giúnsacha rutigin úr, páirt úr, rán úr, gan a hálan acin. Nishe, stácha go bí cogneachah go ré cleachcí nio cailí cúspar na bliana. Agus gachwa an teachcínsa bí cuideachn a tína chéalaorn, gus bríman na dóin an san cleach iad héin a Ghàidhlig na beathannan làitheil. Agus an dú, ha ar carrit Calum Mac'Illeathain ireach. Matin vagút a Calum. Matin vajai. Cimar a hau. Ha mi cears go leor cimar a héin. Ha Gàidhlig, fáil seirst do seisean-sgoile Sheachdain na Ghàidhlig. Tá bleat ha ma bhíonn seo agus ha ma a bhí brian rí imimeachneach ar fiach na hallpa agus stoch ar fiach an tøil. Ha Phhunsgoil againn an drásta an clasaichean hún agus a trí bhá fiúg na hallpa agus cógfis stoch ar fiach an túil. Ach Calum, chamise go maiol bhórst. Ach stoch na chil na scoilearan againn. An éisiú géin bicin mit dhéins. Seag, is mise Calum Mac'Illeathain agus ha mi a furoch in tsis bhíon na hallpa. Ga bhór mo chuir tú de chorach a míon mappa ar hallpa
sin far bhfuil mise fuireach an an áte bhfuil upper fialaí an an siadach fierst. Bailile míanach béice hán. Ach chaim a hocail an an ionnsachaidh a ggéaltoch agus chaim mise tro ölam tro bhíon na Ghàidhlig, mar a ha séise ag an scáil. Háisich mí an san ionnsachaidhnach an a crálachan agus an uair sin chaim a hocail an an ionnsachaidh agus ach joy rúcaigh mise an an áte go mhath fallach bhfuil ísachad cáte? Cáte drúcaigh tú? Australia. So thadhal an thadhal. Cho fata fallach fa alpa sa jo ach chaim a hocail an an alpa van a bhamí go ág agus mar sin ha Ghàidhlig acum agus bí mí cleach go Ghàidhlig thula bhá chaim a hocail i cleach go Ghàidhlig cuiteoch agus mar sin ha mí ga cuid go féim an an imig difrgáid. Agus bfu sinna céalcha go chalam gon cóla tusa duine brí na Ghàidhlig na bhá big beatach an in Australia. Well, cha chúla joy or gaach mise Australia nu a bha mí 8 míosan díag i gcuis. So baby a bhanam. Bha mí bliana go léis, mar sin chanil cainacham i rútan bí bha Australia nu a bha mí ach chúla mí as san íon sciathanach nu a bha mí fásuas agus nuair sin an ionnsachaidh. Ma héin. Agus in nise how cleachig do chuid Ghàidhlig go làitheil díseir sa nópar na díseir sa próiseachta nó cuideachd an san bíon sás. Well, ha jiffer oprichin acum, ha mi gopert mar presenter, djunu tor presentig, bi mi a filmig stu acum heen, bi mi cruachig stu videoen, bi mi djunu sorse suspancher mian en socialte, agus cruachig filmichin kutjoch, agus bi mi coni fioch ni Ghàidhlig chlechgig, mar farstje sin, bi mi djunu videoen ha chikisk, bik an Ghàidhlig do gunje, speak Ghàidhlig, agus oernen bi mi giroch a chlechgig Ghàidhlig, Channe sin chikisk do gunne, ach tíadach leis go bhfuil acam agus ha mé son a cleachcaigh, agus ha mé son a cúd go féin. So bí mi djinú tar dána chuirsten, rutan na mui, cosach nas na beantain, snáb as na lochan nó snáb an sa bhur, djinú tar rutan mar sin agus a Ghàidhlig go ma fémal nu a ha sin na mui an an alapa, djinú rutan mar sin ha fosclug seul úr gain ule. Agus chumig mise video nu ga hiad agus at bhá snáb bhá brín míon innimin lochan an an Ghàidhlig, nó innimin áte, nó brín míon cemna ha ferach géna ví san nuisce, dé cho furiste sa bhaid sin i dhéanamh. Cha níle ítir furiste a bhí snáb an an nuisce fuair an an alapa agus fiochan rí brian rí camera ag an ún am. So cha níle rúd furiste hán fin mí ach ha mi sé tór dhéanú. So ha mi clechtje rish, ha mi go ire. Ha, fin mi joy, ha haast a farach in fuair, nu ha misje dal steig an uske. Ach, ha mar rutsen bi, barach geniu skill, no barach geniu cuideachd fasi tú na searir, agus stil sa gemór, ha quite phìos an fakkel loch, se fakkel Ghàidhlig haun, agus ha hulle dunne an alpe clechgug loch, nu ha te brian me an lochen. So mar ha hulle dunne an alpe brian big an Ghàidhlig, ach ma ha barach Ghàidhlig akket, fyrti tú barach go hugsin muna jiffer lochen, agus gewore hulle loch an alpe, se en am Ghàidhlig her, agus bi sin gintje gut barach mun haatjechen. Agus Jane Ruth as iangandiche a reinu a riamh leis a Ghàidhlig. Oh, dit a hug, tárrutin, imig jifferrut, ha mi vi ag Tachraidh an móra spárs, ha mi se lentin boxig mar spárs, agus chaimi sias go lunin ar sin ungine sapachin is móa a bhaun, leis go Ghàidhlig cacam, va mi a garish sin, va mi ag gemichin a cholahas an a glasachu, sin hion greish, ach beta chian a rash a glasachu in bliana, agus chunnig mi tárin spárs, chunnig mi na duine is lui is an tul rui an an glaschu. Ha gása é, hu a hiún gurich, huir mi an chorum i gála steiga uavan an an alapa, áitchin far nach deach mór an gönne ítir, ha dú doracha hau fan talú, ach fa solis gama látir acin, ach ha sinna cortu rilmse, or ha fa mi genu bic an filme gore, agus chavían an choraméin soch an murro Ghàidhlig cacum, agus murro mi gianún program seo mi ein na huavan, a stalactites móra, i chian
as a bhullach agus bheit mé snaking fan talú, so cha chóir sin ris thula duine a chóirt romsa. Sin go bheith aonteneach, agus chalam gach lá be mé curna céis seo ar thula duine a ha ar éoch. Déan facail Gàidhlig a searlaid. Ó, sin diribh joy. Smúnig ha ciatan mílte nachlan an, cimar thugus mí ach fa mí smúntin socha plopatich. Or bí mise I dul steige uske, bí mí daimhige steig uairnin nuair a ha blácail bí mí léime steig, bí mí uairnin chilical clachan steige uske, agus mai smúntin an fuam, plop, a sin ha cho imimechi. So cleachci sin plopatich sin rutcin ha dul steige uske agus uske a tían suas, plopatich, agus ha córtu rom a bhí gará. Nach fioch uildinne sin, plopatich. sé facail blasta a há, nach é, ha féidir an blasta at a bhíal. Dochan nach chéile fudaste a chama. sé ach siach le cíd. Agus chéistíle sal bh chalam. Dar cóirlias an bíacad gan join vica ha códharín na ha géiríon cuid Gàidhlig a chleachgaigh. Well, ha mis is smúntin mar rutsan bí ha son fás na seared, fémi tú dhéanú míanach trích, agus chanim dhéanú an cónaí ach ha ma a bhí dhéanú a thula lá. So, dói ma sin dhéanú sé smúntin curseachad nó rutcin ha dhéanú töfa mún na scoile, stoch go bhfuilú a clúich le cú, nó stoch go bhfuilú gopar tuahannas, stoch go bhfuilú dul a chuairst agus a coist beithicin. Fuirtí tú na faclainn Gàidhlig a chleachgaigh son a rutsin, mar is sin plur coit beithicin, ha inam ag gach bethach an a Gàidhlig, nó ha brian ris a chú, fuirtí tú ionnsachaidh na bachárgaidh bhí déanú an sa Gàidhlig, agus sé fír jogáid anna sin lesachaigh agus cleachgaigh töfa mún na scoile, sin an dóid fás na seaar, agus ionnsachaidh fachgalúd gach lá a bhí déanú sin, agus in ceann seachcan ha sentence úrachad stocha. sé fír chóirlethe sin, tapla a go mór a chalam agus son tíana thuáil, ha cíneach an de chóir sin ris an bhuc éisteach againn. Agus a cháir sin gachhá bí canid ile a tuáil súil cóhasán a marach, ach an is sé féimi sin leint in áir, leis go bhfuil sin dul a chumal farpis chéis, gústead a bheith chum math sa bheith sé bh géisteach. Nes sé féimication seo a bhí skippalta a cháirstein ach bí cóiciú ann le trí roiinan san gach ché, léhí mise amachchat, agus bútí síomhse gotasteig an chat, brútheh an ricars chearst agus chabhí acibh ach chicken san sin dhéanamh so searste táiseach. Téisiir sa bàta a bheit san òran againn sin céiste hún. An bàta seolaí a bhain, Bàta Smùid, no Bàta immerich. Gaan lekker wel chicken go sin a chur stay. Frikker van draaste. Gaan je keist urus na seo agus ha mi coit raas agus feiken cefiad take fa hoor seo kears agus Kiad nach é kiad nach ma sin a cháirste. Gaf ma leisgal. Céiste I gá, dé an tainnim a bheith an nimmerst a bheit ag scoilearan Bhunsgoil Gheàrrloch. An rád a gionnsachaidh GME na seachcinne an Gàidhlig, òran na seachcinne an Gàidhlig, nó abairt na seachcinne. Cuireadh sin is stoi an drás a héin. Ma geríadh agus a ríis bheit chuid is smá acibh ceart abairt na seachcinne. Agus tácha go bhfuil a bhí feici go bhfuil an núine teannagáir, tá bhfuil úne acin ar san ún chéist ile, dé an abairt a heic seachcin na Gàidhlig an bliana. Chosonna rí broig, cleachcí nó cailí nó fóní na gónas. Cuireadh ar fricar sa stoi an drás a héin.
Agus nach ma a range of hula dunne, nach sib a cears, si cleachcíneal cailí a hacinn an bliana. Agus go mé orsinach, cha sin gus a bhí déisial ar san an dú, tapalibh ar san a bhí cóldaraim, fa chuma geollas a churiribh, agus cúideach geollas a chur ar na caritin agin. Calum, agus cúideach sgoilearan Bhunsgoil Gheàrrloch. Bí sin arás amárach, ach caini hef do gunne sa bí a ha géirí rútagin seisean-sgoile dhéanamh, gym fuirsih páirseáil is an immers agin gus loidhne tí dhealabh ar san seachcin na Ghàidhlig na haflin. Bí céal gan an town implant ar san sin, san chat, agus bí ag na teachna nacah, agus bríní sin míon sin i ddíiste marach an an bicin a bharach ghaoineach. Ach tapalaibh ar san bhí cóldaraim, tapalaibh de bhórsta Ghàidhlig ar san na taiche, a thugad againn, a lig sin lein sin a dhéanamh, agus ha mi dáchas ar feicin a ríis ar san barach flói, lig Ghàidhlig, agus ar san cud rís an nórin agin. A fuamsa, joy, ar san an dú, chéirín trasta.